Jiena kont naf li pregnant ġimatej qabel il-National Final. So qabel il-Song for Europe, whatever you want to call it. U ovvjament konna ġifiri mela jiena diħla li għad il-ħagġa jekk nerbaħ, ovvjament ħankun 5 months pregnant fuq il-palk, not exactly how I want to look, ma mem xej ħażin ta' billi tkun pregnant, ma jiena ovvjament ikkelli estetika mod. Kienet tkun ħafna differenti, insomma. U għaddit, għamilt il-festival, erbaħt, u għamilx ta' għamil, issa I have to do it, I can't make a U-turn. I couldn't make a U-turn before, laqqas. Muxek. It was too close. Insomma, ma ħad gost li għamilt l-esperjenza u kont pregnant, għax ma għax noqgħod nifqa' moħħi u noqgħod overthinking u hekk, tipo, you know, I just did it, it was an experience. Skużani ħan interrompik. Mala, alright, tajib. Etc. So ma kellix ċans illi noqgħod ninkwieta, ma kellix ċans nskottja laqas, ma kellix ċans noqgħod nimxi palma jgħidulek tagħmel, ma kellix ċans nagħmel dawk l-affarijiet kollha li mothers to be jagħmluhom, plus li kieku kelli ċans xorta ma kont nagħmilha, għax nagħmilha. Because as we said before, I'm not very Disciplined, I'm not very active, you know, stuff like that. Insomma, but, you know, ġiet il-ġurnata, insomma, nfaqli l-ilma. It's like a balloon bursting inside, very weird. Insomma, u morna l-isptar u bdow il-contractions. By the way, ġviri a pain I've never felt in my life, nintilef minn sensik, tipo, dak it-tipek, you know. U bad insomma ġiet it-tabiba u beda. Qabel ma wasalt sal-punt tal-contractions, kien hemm żmien li kont ikkontempla li jafħat weġġa ħafna spiexa dell-affari.